turabasuje kandi twongeye kubaha ikaze. ubu tuvugana turi kuri ya channel yacu kandi channel nziza. Turagusaba gukora like, share, subscribe n'ibindi byinshi bitandukanye, like and comment. Uyu munsi tugarutse ku ntambara hagati ya Hamas na Israel. Hamas ni iki? Israel ni gute ihora mu ntambara na Hamas? Israel ni igihugu cy'amasezerano nk'uko bigaragara muri Bibiliya uhereye ku gitabo cy'Intangiriro. Imana yabwiye Aburahamu ati haguruka usige so usige na bene wanyu, nzakujyana mu gihugu nzakwereka. Abahanga bavuga ko kuva icyo gihe Aburahamu yahagurutse akagenda, Imana imubwira ko zamutuza Kanani. Kanani ni muri Israel, Kanani ni Yerusalemu. Kanani ni igihugu cy'amasezerano. Ariko nubwo Imana yaramubwiye ko izamutuza mu gihugu cy'amasezerano, mbere yaho uyu mugabo yatinze kubyara kwe kwajemo gutinda, amaze kubyara abana babiri. Bamwe abahanga bavuga ko Ishimayeli ariwe Kanani ariwe Israel w'uyu munsi, abandi bakavuga ko uyu mwagore babyaranye w'umukozi wo mu rugo ariwe waje kuvamo ubu bwoko bwa Palestine. Akaba ari nayo mpamvu kubera ko ari amashyanga biratandukanye bahora barwana kandi bahora basubirana uko bwije n'uko bukeye. Kimwe mu bivugwa cyane kandi bigarukaho n'abantu benshi nuko iki gihugu cya Israel gifite amasezerano menshi, gifite amagambo akomeye Imana yakivuze. Muri ayo magambo hari yuko nta gihugu kizagitera ngo kigitsinde. Kabiri nuko bagigendera ku mategeko ya Mose banga ijisho rihorerwa irindi. Bifushatse kuvuga ko umwisiraheli umwe gupfa kwe bahita kubashoza intambara, indege bakazikoraho, imodoka z'intambara zikaza, abasirikare imihanda yose ikaza. Cya gatatu, Imana yabwiye ko bagomba gushyira hamwe bagahuza. Nayo mpamvu urebye mu intambara Hamas yigabyeho, abantu bose banyuze mu gisirikare, baba bakiri bato, baba bakuze, baba bafite imirimo myiza, baba bafite imirimo iciriritse, aho bari hose ku isi ubona ko bitabiriye. Kandi bakagira amasezerano avuga ko umuntu umwe wabo aho kugira ngo atakare bamara imbaga z'abantu benshi. Hamas ni umwe mu mitwe igize igice cy'Abanyepalestina yiyomoye cyangwa igambiriye kurengera igihugu cya Palestine. Hamas ngiye yavutse nyuma y'uko Palestine itakaje igihugu, Palestine itakaje umwimerere, Palestine itakaje ubwigenge. Kuko ukurikije amateka nk'uko abigarukaho, gihe cyarageze Palestine yari igihugu, haza kuba inkundura mu burasirazuba bwo hagati y'Abisilamu n'Abayahudi. Niko mw'iyo nkundura niyo byaje kurangira Abayahudi bigaruriye igihugu cyabo aribo b'Isiraheli. Abisiraheli baza kwigarurira ibice binini cyane bya Palestine, barabisigarana, basigara rero bafite igihugu. Birangira mu 1948 aribwo bemeje ko habayeho leta ya Israel. Muri uko kuyemeza, nta Palestine yahise kwitakaza ubu kuba igihugu, yasigaye iraho, ntabwo ifite ububasha bwo kuba ngo ni igihugu iki n'iki, ni igihugu kivana. Ariko bagerageje inshuro nyinshi kurwana ishyaka kugira ngo basubirane igihugu cyabo, ariko ntibikunda. Akaba ariyo mpamvu tukigaruka kuri Israel. Israel akaba ari igihugu udashobora gutsinda, igihugu gihagaze hagati y'ibihugu byinshi bigikikije bafitanye ibibazo bikomeye. Muri ibyo bihugu twavuga nka Iran, Syria, Jordani, Palestine. Aho hose ni ibihugu biyikikije, ndetse utibagiwe na Misiri. Ibihugu byose uko biyikikije ni ibihugu by'Abasilamu, ibihugu by'Abayisilamu, kandi bafite rubanda nyamwinshi abo bita Abarabu. Kandi muri ibi bihugu kandi ibihugu nabyo bikomeye mu bijyanye n'igisirikare, kandi ibihugu bikomeye mu bijyanye n'urugamba, ariko bikaba bidatuma ko igihe cyose agize agakoma Israel ibasha kugurutsa indege kandi ikahagurutsa n'imodoka bya gisirikare.
byagenze ute kugira ngo abayahudi abarwanyi ba Hamas binjire muri Israel? Abahanga mu bijyanye n'intambara basobanura ko habayeho ubutasi bwo hejuru bafashijwemo na Iran, ndetse ikigenderewe cya kabiri wabaho kuba babasha kwinjira mu ikoranabuhanga rya Israel bakabasha kuhagarika itumanaho, ku buryo abari ari ku burinzi babashe kugerageza guhamagara ngo hasabwe umusada batabara ibintu bitarakomera, ariko ntibikunde. Icya gatatu, ngo bazanye imashini zikomeye, imashini za tingatingi zihinga imihanda zibasha guhinga uruzitiro, kandi ibyo ntibyari bimenyerewe. Ariko nubwo bimeze gutyo, Minisitiri w'Intebe wa Israel akimara kubona ibyo bibaye, bakimara kubona batakaje abantu, bakimara kubona batakaje ibintu byinshi, ese ko atanga itegeko ako kanya, itegeko ryo kuvuga ngo ikintu cyose umuntu wese ufitanye isano na Hamas yicwe. Ku munsi w'ejo yagarutse no ku ijambo rikomeye abantu benshi batinye, ngo avuga ngo Hamas, umuntu wese wo muri Hamas ni umupfu. Iri jambo abasesenguzi bagerageje kurihuza, bavuga ko bishatse kuvuga ko Hamas, umuntu wese ufitanye amasano nawe, yaba umufasha, yaba ubaha inkunga, yaba ubaganirira, yaba uwo bafitanye amasano wese, ari ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Kandi niko biri, Israel si rimwe si kabiri, kubera ko ifite ingufu mu gisirikare, ifite n'ingufu mu bijyanye n'ubutasi cyane, ku buryo abasesenguzi bavuga ko no mu byihebe bakunze kuba bafitemo abatasi, ku buryo babasha kubaha amakuru rimwe na rimwe, kandi n'abantu babo n'ibyo byihebe byicwa kandi byishwe na bagenzi babo. Bivuze ko ubu abakoze igitero bose n'abayobozi ba Hamas, isaha n'isaha nibataramuka bishwe n'izi ntambara, bazashaka uburyo bwose babinjirira, babashyireho ibirango kugira ngo indege zabice z'amadorone zimwe zitagira abadereva. Kugeza ubu rero haritezwe iki? Abantu baribaza uko biri bugende. Abantu bafite ubwoba bukomeye bw'intambara Israel irimo irakora. Ku munsi irimo irasuka amabomba ari hejuru y'ibihumbi 600 kuri Gaza. Gaza ni umudugudu wo hejuru cyane, kandi abasoma Bibiliya musanga ko Bibiliya ivugamo umudugudu w'i Gaza ni Gati, hamwe havukaga Goliyati. Uyu mudugudu rero akaba ariho abarwanyi ba Hamas batuye, bakaba amazu yose bamaze menshi bamaze kuyarimbura kubera ibisasu by'indege bikomeye bya misile. Icya kabiri, bakaba barabafungiye amazi, umuriro, barafungiye ibyo kurya, barafungiye ubuvuzi, barafungiye gaze. Mbese abantu bawurimo bameze nk'abari mu kuzimu, nta guhumeka, nta guteka, nta kunywa, ibintu byose byarahagaze. N'abari kuvurwa bake baracyabasha gukoresha ubuvuzi gake, ariko ntibiri gukunda kubera ko inzira zose zirafunze. Israel ikaba maze gutanga integuza ko igiye kugaba ibitero ku butaka, mu gihe yamaze kohereza abasirikare 300,000 ku mupaka wayo. Iraburira umuntu wese kuva mu bice bimwe na bimwe, kandi baha amasaha 24 gusa ngo bavuye ku mupaka, banavuye ndetse no ku bice by'amajyepfo ya Gaza, kugira ngo babashe gutanga inzira. Hakaba hitezwe ko hashobora kuba intambara itarigeze kubaho, kuko ukurikije uburakari Israel ifite, ukurikije ukuntu yese kwishyiraho leta yo mu gihe cy'intambara, ukurikije amabwiriza y'intambara, ukurikije uko ibifaru bikomeye cyane, imbunda zikomeye zirasa kure, ukurikije abasirikare bari ku mipaka, hakaba hashobora kuba intambara itarigeze kubaho, cyane ko Minisitiri w'Intebe yanzuye ko nta muntu n'umwe wo muri Hamas uzarokoka. Yanzuye ko bashaka gutsinsura bakarangiza. Abantu bashaka bibaza ibibazo bikomeye, bibaza ngo ese ko bashaka gukubita Gaza yose ikajya hasi, icyo kibazo kizaba gikemutse? Abasesenguzi bavuga ko kitazaba gikemutse, kuko kishobora gukemurwa ari igihe kimwe Israel yareka Palestine ikagira ubwigenge, ariko nabwo ntibyakunda, kuko ubona ko Israel ifite umugambi wo kwiyomeka ibindi bice bindi bya Palestine. Bikaba rero bimwe mu bizamura uburakari muri aho hantu, muri icyo gice cy'uburasirazuba bwo hagati.
hagati aho rero intambara yo ikaba igikomeje, indege ziracyarasa kandi batangiye gutaka ko hatangiye kuraswamo n'amafosforazi oxygen, bango ni ibyuka barasa bimeze nk'imyotsi bibabaza mu mazuru, bikaryana mu maso, bigatera n'ubushita ku ntoki. Bakavuga ko Israel nabyo yatangiye kubikoresha mu buryo bwo guca intege aba barwanyi ba Hamas bagiye bihisha ngo mu myobo, kuko abasesenguzi bavuga ko abarwanyi ngo bubatse imyobo ikomeye cyane ngo y'indake ziri mu kuzimu, ariko Israel nayo ikavuga ko izabakurikira mpaka n'abagiye mu myobo ikabasangamo. Hayamba gutangarize ko igihugu cya Israel gifite iminite cyangwa ubudahangarwa mu buryo butandukanye buturuka kuko gishyigikiwe n'igisirikare cya Amerika. Kikaba igisirikare cya Amerika kibaha ubutasi, cya kabiri kikabaha ibikoresho birimo indege, birimo amato, birimo intwaro zikomeye, harimo ibifaru, ndetse kikaba kibafasha no kubaha ibikoresho bibasha guhanura za roketi no gutanga integuza ko hari ikibazo kigiye kuba. Ari nayo mpamvu Israel aricyo gihugu gifite ubwirinzi buri hejuru ku isi kurusha ibindi bihugu byose. Cya kabiri akaba aricyo gihugu gifite uruzitiro rurinzwe cyane kurusha izindi nzitiro zose zibaho ku isi. Icya kane akaba aricyo gihugu kibasha kumenya amakuru y'ibihugu byinshi kuko gifite ubutasi buri hejuru. Icya gatanu kikaba kiri igihugu gifite tekinoloji mu bijyanye n'igisirikare. Si rimwe si kabiri ubwashize yegeze irasa muri Iran, ubwo yagiyeyo ikoresheje ubuhanga butamenyerewe bwo kuzimya amatara y'inganda zose, ndetse n'igihugu cyose kikazima, bakabona igihugu cyaka ariko batazi uburyo bigenze. Akaba rero abantu bose abahanga bategereje kwibaza ikiri bukurikire. Ibuka gukora subscribe kuri iyi channel yacu, ibuka kuyisura, ibuka gukora like, ibuka gukora share, kandi ntutuze kudushyigikira. Nk'uko uri kubyumva, twese abantu bose bateze amaso kwibaza ngo ese Israel namuka itangije intambara kandi Iran yamaze kuyibwira ati gasopu iri buze kwihangana. Nubwo Iran yatanze gasopu, Iran ikaba ari imwe mu bihugu by'abarabu bifite igisirikare gikomeye ku isi, ariko Amerika nayo yahise kwiha Iran gasopu, ati gasopu kuko Israel ifite ububasha bwo kwirwanaho. Ikindi kandi perezida w'Uburusiya nakaba yagerageje kuvuga ngo nyabune nimusigeho iyi ntambara itagira ibintu byinshi yangiza, nimusigeho itica ubuzima bw'abana, nimusigeho itangiza amashuri, nimusigeho, ariko ubuzima bwose bwahagaze kugeza ubwo uyu munota tuvugana. Imiryango mpuzamahanga ishinzwe kurengera impunzi yatangiye kwimura impunzi, yatangiye kwimura abanyapalestina iberekeza mu gice Israel yagerageje kugaragaza ko kitaza kuberamo imirwano. Ariko abantu benshi bakaba bafitiwe ubwoba intambara yo ku butaka, kuko ukurikije ko Israel yamanuye ibifaru birenga 100,000, yazaba intambara ikomeye cyane, yazaba intambara isenya ibintu byinshi, yazaba intambara yica abantu benshi, yazaba intambara y'amateka. Iyi ntambara nk'iyi yari iherutse mu 1975, ubwo nabwo kandi uyu mutwe yarongeye kuyishozaho intambara. Byabaye ibintu bikomeye cyane, ubwo Israel yavuze ngo nta n'umwe uzasigara, nta n'umwe uzongera gukora ibintu nk'ibi. Twari turi kumwe rero mudukurikiye, abari turi kumwe mudukurikiye turabashimiye cyane. Ibuka gukora subscribe, ibuka gukora share, ibuka kwandika comment, ibuka kudushyigikira, ibuka kudutera inkunga, kandi inkunga birakeneye muri iki kiganiro. Turakwingingira gusura channel yacu kandi ukayikundisha n'abandi bantu. Tukiri aho rero tuzagaruka kuri urugamba rwa Israel ndetse na Hamas. Hamas nubwo ari umutwe uvuga ko ari iterabwoba kandi koko niko biri, ariko ni umutwe nawe utoroshye, ni umutwe ufite intwaro, ni umutwe ufite abasirikare, ni umutwe wihagazeho, ni umutwe ubasha kurwana, ni umutwe ubasha no gukora ibikorwa bitandukanye, kandi ufite n'abantu benshi bawushyigikiye mu mahanga ya kure, harimo za Iran, harimo bino bihugu bya Hezbollah, bya Jordan n'abandi batandukanye. Ariko nubwo bimeze gutyo, Israel yakaba yarazamukanye uburakari bukomeye butigeze bubaho, ku buryo barebye nabi byaba birebire cyane. Hagati aho rero turabifuriza ko mukomeza kudushyigikira, ukora share, ukora like, ukora comment, kugira ngo turusheho gukomezanya muri ibi biganiro byacu.
karibu kuri mwese kandi karibu, turabakunda cyane. Ciao 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 ciao, ndabakunda kandi ntimube kure yacu, tubagezeho ibiganiro bitandukanye kandi ibiganiro byiza, ibiganiro biryoshye. Ciao 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 ciao, kora subscribe, kora share.